Sanibona, phinde nginibikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle umdala wensuku, uyise wenkosi yethu Jesu, ubaba ohlala ekhaya ezulwini, osendaweni engcwele ngcwele, osendaweni enhle kakhulu, osendaweni ebabazekayo, ephakeme. Bazalwane ukuthi uNkulunkulu ephakeme kangaka kodwa udeleleka ngazuthi ula emhlabathini, udeleleke ngazuthi uyinto yokulahla, udeleleke ngazuthi uyinto engelutho. Kodwa number one, lo mhlaba esikuwona ungowakhe, udalwe nguye ngecebo lakhe, futhi mengathanda ukuthi awubhubhise njengamanje ngakwenza lokho. Number two, amanzi siwatholayo lawa asiphilisayo adalwe nguye, uyena esibusisa ngawo, engakwazi ukuthi asiphucina noma inini. Number three, ukudla lokho esikudlayo sikubusiswe nguye, sikunikezwa nguye. Even though uNkulunkulu esiyalezile ukuthi asidle kuphi ukudla, noma sisingakudli lokho uyaqhubeka futhi asiprovide ngale ndlela esifuna ukuthi siprovide ngayo. Let's say for an example nje, uNkulunkulu udalile ukuthi udla ama-fruits nama-veg, kodwa wena ngenxa yokuthi uthanda ukudla lawa amathini lawa, it's okay, uzokwenza ukuthi inhliziyo yalo yamama lo yakuphe leli athini bese uyalidla, ngoba futhi usawumntwana wakhe, usathanda ukuthi akunakekele, akwenzise, akunikeze yonke into oyidingayo ngaso sonke isikhathi. So abantu baNkulunkulu ekumele hleze sikwazi siqonda ngaso sonke isikhathi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba unguNkulunkulu omkhulu obabazekayo, wesabekayo, kodwa futhi ozondekayo. Abantu abaningi isikhathi esiningi bathanda amandla kaNkulunkulu, bathanda izibusiso zakhe, bathanda izabelo zakhe, bathanda ukuthi uzonginikani, kodwa bathanda ukuthi mina ngingakunikezani Nkosi. Uma sekuhamba sekufika ekuthenini lapho khona sekumele-ke nawe-ke udlale indima yakho ngokuthi wenze intando kaNkulunkulu, ilapho sekuthiwa hawu ngeke. Kodwa uma useza uNkulunkulu ukhala ngey'nkinga uthi hawu Nkosi yami, sicela nje ukuthi ngilungise indaba yami emsamo, ngicela ulungise indaba yami abantu abadala, ngicela ukuphila Nkosi yami, ngivuke ekufeni nani nani. Kulula, kuba mnandi usuke umuntu ezegijime engqangqazela futhi etatazela. Kodwa mase kumele akhothamele uNkulunkulu bese ethi uNkulunkulu, okay, ngoba ngikuphilisile-ke ngisacela ukuthi nje kuphela ungikhonze, cha, khona ngizophinde ngikuphilise nangelinye ilanga ungaphinde ugule. Because uNkulunkulu kunge ngoba mhlawumbe encengile ukuthi umuntu njengoba nakhe emphilisile usefuna ukuthi amkhonze ngenkani, cha, usuke enzela ukuthi abe usizo kuye loyo muntu, ngoba loyo muntu uyena osuke edinga usizo, uyena o-vulnerable to kukona konke ongakhona lapha emhlabeni. Singabantu silahlekiswa izinto eziningi ezikhona lapha emhlabeni ezilimaza thina, ethi mase zisilimazile uNkulunkulu ngoba usasithanda, uNkulunkulu ongcwele obabazekayo, ohlezi silandela siyingane sinjalo, afuna ukuthi siphinde siphilise, siphinde siphulukise, siphinde sisindiswe, siphinde sihlengwe ezintweni zonke, asilandele. Kodwa thina abantu sigcine simbalekela, kodwa kugcina kulimala thina. Ngoba uNkulunkulu into esiyaleza ngayo uthi bantu baNkulunkulu ngena nemkhumbini. Remember ngomhla woNoah, isizwe sasikhala ngalesa sikhathi ngoba into eyenzeka kwafika lezi zingelosi eziwu-200 zafike zalala, zabona amadodakazi abantu emahle, aqede zalala nawo, kwazaleka amajayenti, kwazaleka amadinosaur, kwazaleka izinto ezazingazi zibe khona, kwazaleka amazimzimu, kwazaleka ama-vampire, zonke lezi zinto lezi eziyingozi njengamanje. Kwathi abantu sebebona ukuthi hayibo lezi zinto ziyasibulala, lezi zinto ziyasiqeda, lezi zinto zenza u-1 no-2 no-3, bacela kuNkulunkulu ukuthi Nkosi, bakhala kahle kahle kuye, Nkosi siyafa naku sibhubha. uNkulunkulu wasondela wathi kwenze njani, babuka ukuthi okay, nazi lezi zinto lezi zizidle ngisho iy'ngane zethu, ziyezidle ngisho uqobo lwethu, because ayisuthi lezi zinto lezi. So uNkulunkulu ngokubona ukukhala kwabantu wasethi bantu akhani umkhumbi, bese ngena kuwona, ngaleyo ndlela nizosinda, bese ngidila nalezi zinto lezi ziniphatha kabi. Bantu labo futhi bona abasafuni futhi ukwakha lo mkhumbi wakha yedwa nowesizwe ingelosi zikaNkulunkulu, phinde futhi abasafuni bona futhi ungena emkhumbini ngoba sekumnandi ukuhlala ebugqileni, sekumnandi ukuhlukumezeka, sekumnandi zonke lezi zinto. Ngoba abantu baNkulunkulu obumnyama, yes, buze ngobuhle makusaqala, buze ngobuhle masaqala buluthekise kwenzise zonke lezo zinto, bese kuhamba kuvela iy'nkinga, kuhamba kube nzima, kube buhlungu, kube njani, bese kuhamba kujwayeleke. Kuthi noma kungemnandi kunjalo, kodwa sekujwayelekile, sengazi ukuthi sekumnandi, sengazi ukuthi kuyinoma, sengazi ukuthi vele kumele kube njena. Kufana nomuntu wesilisa ozokushela engakuthandi, akushele ngalezo zinto lezo zokushela ngazo, because uyazi ukuthi lo kuwinwa ngama-laser, awathenga ama-laser awabeke la, bese yaqambela amanga athi ngiyakuthanda nani, kanti khona into afuna ukuyizuza kuwena, khona into afuna ukuyithatha kuwena, lelo gugu lakho lelo muntu wesifazane. Athi mase lithathile lelo gugu lakho, bese sekuwena-ke manje usumlandela, ulube luqhubeka umlandela, ubone na ukuthi akusemnandi, sekukubi. But uzojwayela ukuthi hayi shuthi kunjena, shuthi ngempela othandweni mina ngu-1 no-2 no-3. Why? Because kwaseqaleni vele bengamele kube njalo. So singabantu kubuhlungu indlela uNkulunkulu adeleleke ngayo, kodwa emkhulu kangaka.
Ibuhlungu indlela uNkulunkulu angahlonishwa ngayo kodwa emkhulu kangaka. Ibuhlungu indlela uNkulunkulu angasatshwa ngayo kodwa emkhulu engaka. La emhlabeni sekusatshwa izinto ezi-wrong. La emhlabeni sekusatshwa umuntu asabe into encane into engaka igundwane. Asabe into encane into engaka engalingani nangomuno wakhe iphela. Asabe into encane asabe ukuthi khona umuntu ongqongqoza, hawe ubani loyo? Asabe emini kaphana nothi ukuthi ebusuku ungqongqoza umuntu emini, hawe ma ngeke ngizwe ngikwazi ukuvulela. Ubani? Angikwazi ngicela ungihambele. Ngiyasaba. Basabe izinto ezi-wrong abantu. Kanti umuntu omele asathe uJehova umdalo wezulu nomhlaba. Sengiyabona ukuthi why uNkulunkulu angasabi. It's because akakaze aziveze ukuthi kahle kahle ufanele ukusatshwa. Kahle kahle ufanele ukukhothanyelwa, ufanele ukudunyiswa, ufanele ukuguqela, ufanele ukwenzela okufanelekile. If ubaba ekhaya engathethi engenzi lutho akasatshwa, ingane ziyazenzela umathanda, zikhuluma naye emile, zimbuka emehlweni, zenze zonke izinto. Kodwa waqala wathetha ngelinye ilanga, ziyaqala zithuka, ubaba kanti uthetha kanje, bese ziyasaba zithuthumela. But it's unfortunate futhi ukuthi lesi sikhathi esiphila sona njengamanje abasenandaba. Ayisenandaba ingane ukuthi uyathetha, sekuyinhlala yenze uyathetha vele, so what? Asinendaba naye thina sokwenza lokho esithanda ukwenza. Uthi singaphuma ebusuku uzophuma, uzozivimba yini? Sasingeke ebusheni bakhe. Baba lezi zonke lezo zinto abantu baNkulunkulu isekukubi indlela njengamanje uNkulunkulu angakhothanyelwa ngayo, indlela uNkulunkulu angakhonzwa ngayo, indlela uNkulunkulu engangcweliswa ngayo igama lakhe. Ngoba uthanda ukuthi ngcweliswe igama lakhe, uthanda ukuthi sizingcwelise nathi uqobo, uthanda ukuthi senze intando yakhe abantu baNkulunkulu. So intando kaNkulunkulu ekumele yenziwe. Intando kaNkulunkulu ekumele yenziwe, ngiyaphinda, intando kaNkulunkulu ekumele ukuthi yenziwe. Kunombuzo esihleze sizibuza wona singabantu ukuthi kahle kahle lapha emhlabeni sidalelweni. Kahle kahle lapha emhlabeni sasizeleni. Kahle kahle lapha emhlabeni sihlaleleni, because abantu baNkulunkulu kumele sikwazi siqonde ukuthi asizelanga zonke lezi zinto ezikhona njengamanje. Ziningi, yes, zimnandi, yes, ziyabukeka, yes, kukona konke kukhona ngendlela engachaza ngayo, but akona konke kwawonke umuntu. More especially amakholwa nabalangazelela ukubona umbuso wezulu, akusikona konke kumele ukuthi ukuthathe ugrebe, because kuzokumoshela ithuba lokuthi wenze intando kaNkulunkulu le ezokuvimbezela ekumise egeyithini ukuthi wo, egeyithini lasekhaya ezulwini ukuthi wo, wawuphila kanjani emhlabeni, wawenza njani, uhamba ngayiphi indlela. So the main question ekumele sihleze sidlinza ngayo engqondweni zethu, sidlinza ngayo empilweni zethu, sidlinza ngayo silala sivuka ukuthi singabe sihamba ngayiphi indlela, ngabe sihamba kahle yini, ngabe siphila ngendlela uNkulunkulu athanda siphile ngayo yini, ngabe sikhuluma okufanelekile, ngabe silalela ungcwele, ngabe sibuka ongcwele, ngabe siyazihlambulula yini, because kungcolile emhlabeni. Isolo sigcwele, amanyala agcwele, but kulindeleke ukuthi amakholwa abathanda uNkulunkulu bazihlambulule nsuku zonke. Yes, uhambile emhlabeni ngidlala umculo ongcolile, but uthi uzokhuleka ntambama uthi Nkosi ngicela ungihlambulule izindlebe zami ukuze lo mculo ungakwengami, ngoba ugcwele ama-spirit angcolile ungaba nenkinga ngawo empilweni yakho spiritually. Yes, Nkosi ngithe ngingena lapha Facebook ngavele ngabona i-private party, ngoba abantu sebephosta wonke amanyala manje abasenandaba. Ngabona i-private party yomuntu ngicela ukuthi ungihlambulule amehlo ami namhlanje, afanele ukuthi afunde izwi lakho, abuke iBhayibheli. Yebo Nkosi ngihambile emhlabeni, izandla zami angazi noma izinto engiyithintile zingcwele zonke yini, sicela ungihlambulule izandla zami because anginayo sure. Hawu Nkosi ngihambile emhlabeni, angazi noma izinyawo zami zisazinhle yini, mhlawumbe ngihambe nganyathela ithuna nje ngangana ngabona, ngicela ungihlambulule ngikwazi ukuthi ngiphele ngapha ubuso bakho, because whatever yenzeka enyameni iyambathwa umphefumulo wakho. So kudinga ukuthi usihlezi usihlambulula ungumuntu kaNkulunkulu. So abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni asidalelwanga sonke ukuthi sizosebenza, iqiniso lelo. Asidalelanga sonke ukuthi sizofunda, iqiniso lelo. Asidalelanga sonke ukuthi sizoba iziqhila zesono, iziqhila zazo zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni. Asidalelanga ukuthi sizobuka umhlaba uthi okay mina ngifanele ukuthi ngibe isitabane, angikuthanda ukuba intombazane, ngifuna ukuthi umfana. Isono leso because kunamadimoni, ama-spirit angcolile suke kuhlebela lawo manga lawo. Asidalelanga sonke futhi ukuthi sizoshada, iqiniso lelo. Asidalelanga sonke ukuthi sizowandisa okubi kwalapha emhlabeni, but sidalela ukuthi sizosebenza sandise ikhaya lasekhaya ezulwini. Umshado obalekile omkhulu kunawo wonke, umshado wokushada noKristu, umamukele njengenkosi nomsindisi, bese uyafa enyameni, ebese lapho uzobe soba sesimeni sokwazi ukuthi usebenzele izulu, wandise abantwana basekhaya ezulwini, bakhulise, ubanakekele, ubondle ngezwi kaNkulunkulu, ubafundise, ebese njalo ke sonke sikhazimulisa uNkulunkulu, bese kwenzeka intando yakhe, bese sonke sifanele ukuthi singene ekhaya ezulwini. Okusihlalele singabantu, especially amakholwa, especially because leli vangeli abantu baNkulunkulu eshunyayela njengamanje akusilona labezizwe.
ngoba bazogxeka bazocrusha same time bathi hayibo iBhayibheli lawenze njani. Yabo nje umuntu osakhuluma leyo nto out. Umuntu osaloku ethi uNkulunkulu uyakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu, we ayikho lento kudlala ngathi out eceleni. Hawu yazi ayisho ukuthi ayikho le ndaba yakho out eceleni. Shuthi hey mina ngithi uNkulunkulu uhlangana nedlozi out eceleni. Yabo manje sekuyisikhathi sokuthi bantu baNkulunkulu uyakhetha uthi left or right, ungapha noma ungapha. Kucace manje bantu baNkulunkulu ngoba kuyagoqa uKristu uyabuza ulanda ibandla lakhe. Zicacisa nawe empilweni yakho ukuthi kwenzakalani, ukhetha kuphi, uyangena emkhumbini noma uyaphuma, kwenzakalani. Uyavalwa manje umkhumbi. Yes, singabona ngazuthi yonke into isa-right, sisalala, sisavuka, sisaphuma, sisangena, usageza ngendlela okade ugeza ngayo, uyagcoba, wenza zonke izinto, but impilo manje isimfishane kakhulu, isikhathi sincane, sinomzuzwana abantu baNkulunkulu. uKristu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Ngabe uhlambululile, ngabe uready na? Na inqola eminyango bangaphi na abahamba, i-rapture ingenzeka nanoma yinini. And akuyoba mnandi bantu baNkulunkulu masekhona abasalayo. Akuyoba mnandi baNkulunkulu masusubona abanye behamba ususala kanjalo bekade utshelo phinda utshelo. Wenze njalo lokade utshelo kona ukuthatha kulilahla emgqomeni because umgqomo wona ubona ungcono ufanelwe igolide. Njengamanje iqiniso kaNkulunkulu sehlela emgqomeni ngendlela eyisimanga. Ivangeli lishunyela ngayo yonke indlela, shunyela kuFacebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, baphosta abazalwana amavesi, zonke izindawo, imizi ngemizi uyangena uyangqongqozelwa, ubuka ku-TV na, channel odumisa, Faith, banibali, zonke izindawo, zonke izindlela, ngayo konke liyashunyela leli ivangeli kaNkulunkulu, kodwa njengamanje linyanywa engazuthi so singabantu kumele sihlezi sikwazi siqikelela ukuthi sizele uzokwenza intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni. Ngoba uthanda ungathanda ukakathi umholi wami khona okholelwa kukona ekugcineni kusuku. Ngoba akekho umuntu ongenako ukukholwa thizeni. Kwabathi ngelinye ilanga umholi wami elandisa le ndaba athi kwake kwanetha enkulu imvula esedolobheni. Yanetha ngale ndlela ukuthi amanzi anyuka aze acishe afike emadolweni. Uthi mayinetha imvula nali nezulu liyashaya umbani ushaya emanzini, uthi akekho umuntu ongakhulekanga ngaleso sikhathi. Omunye ubiza okhokho bakhe, omunye ubiza uNkulunkulu bakhe, omunye ubiza idlozi lakhe, omunye ubiza uthi kwabonakala lapho ukuthi khona othembele kona because akekho wathula. So lapha emhlabeni either way khona okukholela kona. Ngabe ukholelwa kuSathane? Because akhona amasathane esasho ukuthi thina sikholeka kuSathane, thina ukuthi nokuthi. Ngabe ukholela kuphi edlozini, einyangeni, ukholela kuzona zonke, ukholela kudokotela because nodokotela naye umunye uNkulunkulu. Ukholela kuyena ukuthi mangigula makathi ngidinga i-discipline, makashawe ekhanda ngidinga i-grandpa, ukholela kuyena. Okay, ungena uNkulunkulu wakho ke fine. Either way khona okukholela kona. But umbuzo uthi ukukholwa kwakho uyokufikisa phi ngelinye ilanga? Lokho okukholela kona kuyokwenzelani ngelinye ilanga? Khumbula nje abantu bakaNkulunkulu ubaba uEliya encwadini yamakhosi lapho khona wahlangene isizwe abantu ababekhonza uBhali. Kwabuzakala inkosi ukuthi yenene ubani uNkulunkulu ongakwazi ukuthi abe usizo. Wase kwabizakala umhlangano nje omkhulu. Wathi uEliya ukuze sibone ukuthi imuphi uNkulunkulu okwazi ukulalela noNkulunkulu okwazi ukuthi asabele uma ngabe bizwa, uma ngabe kunenkinga, bonakala ukuthi uyena uNkulunkulu ozokhonzwa. Wathi asenzeni umhlatshelo, senzeni umnikelo. Nangampela bakaBhali bamenzela umnikelo Nkosi yami uBhali wabo. Uma bemenzela umnikelo obviously sonke siyazi ukuthi kudala wawufika ubeke nje inkuni, ubeke umnikelo, ebese uNkulunkulu makuthi uyawamukela lo mnikelo wayeletha umlilo uqhamuka ezulwini uthi uvuthise zonke lezi zinto bese yawudla umnikelo wakhe. So bonke uNkulunkulu balindele ukuthi benze kanjalo, right? So nangampela bakaBhali bayilanda inkuni, bayihlaba inkomo, bayibeka lapha. Hayi ke baqala bamemeza, Bhali, naku umnikelo wakho Bhali. Bhali uthi kaze kwathi sicishe kuyoshona ilanga, Eliya athi hayibo hlapha uBhali wena usalele nje, hlapha kezwe Nkosi yami, qhubekani memezani kakhulu. Engasabahleki uEliya. Nangampela wangasabela uBhali, ucaca ngampela ukuthi into engekho. Wenza njani uEliya? Wathatha ezakhe inkuni wazibeka la, thatha inkomo ibeka la. Waqede wathatha uhome amanzi, bhunyela amanzi inkuni. Abantu baNkulunkulu siyazi ukuthi inkuni ayivutha ngithi maze emanzi, kodwa wabhunyela amanzi.
Abese wambiza uJehova wathi, Jehova mdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu engimkhonzayo, cela ukuthi uzibonakalise namhlanje. Uma mina ngikhonza wena, uma mina ngibiziwe ngecebo lakho, njengamanje sacela uthathe nanku umnikelo engikwenzele wona. Uthi kwehla same time umlilo ezulwini washa yonke into, even uthuli kwangasala ngisho intuthu. Kwacaca ukuthi uJehova uNkulunkulu onamandla wonke okwenza konke. So udelelwa kanjani uNkulunkulu njalo? Kungani uNkulunkulu singamesabi? Kungani singafuni ulwazi ukuthi singenza njalo ukuze uNkulunkulu simazi, simqonde, khona somesaba, khona somkhothamela, khona sohlala ebukhoneni bakhe, khona sokwenza intando yakhe? Kunalokho uhlalela ukumcunula nje uJehova. Kunalokho uhlalela ukusuka ebukhoneni bakhe. Kunalokho uhlalela ukwenza intando zethu kunokwenza intando yakhe, ngoba iyona ehlalela ukuthi siyenze. So abantu baNkulunkulu, uNkulunkulu udalile zonke izinto esibonayo, umvelo, udalile konke, utshani, ihlahla, konke okukhona. Wathi sekudale konke wakubona ukuthi kuhle. Into akayifunayo nje kuthina, ofuna ukuthi sibe ngabantwana khona ezoyibonakalisa ukuthi ungumzali oqotho kangakanani. Yes, singabantu sihamba siluthekise uNkulunkulu walapha emhlabeni, siluthekise umphathi walelizwe okunguSathane. Kodwa kubalekile ukuthi sibuyele enkosini ngaso sonke isikhathi. Siphenduke. Izindaba ezinkulu ezimnandi bantu baNkulunkulu zithi abantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nisindise nibhabhadise ungene emanzini, yilo uNkulunkulu angithume khona kakhulu. Uthi tshela abantu ukuthi mabazihlambulule bangene emanzini babhabhadiswe njengoba uJesu wangena emanzini. Angikwazi lo unye ukubhabhadiswa khona njengamanje. Mina ngazi ungene emanzini emfuleni, amanzini ahambayo, ungene ufe. Ngaleyo ndlela bese uNkulunkulu ehamba nawe akufundisa impela ukuthi empilweni yakho wena na into wrong, na into wrong, na into wrong, na into emeli ushiye, na into emeli ilahle, kumele ugqoke kanje, kumele ukhulume kanje, kumele uhambe kanje, awenzanga kahle la, sengiyakukhocha ke manje, sengiyakulungisa, sengiyakulungisisa ke nje manje, buyele ebukhoneni bami khona uzohamba nami, khona uzothola ukuphila okuphakade, because ubaba iyona into ayifunayo kithi. Ufuna ukuthi ekugcineni sizohlala naye ekhaya ezulwini, sizobusa kanye naye. Ngoba singabantwana bakho, khona umzali ongayithanda ingane yakhe. Akekho namunye. And njengamanje umzali osethanda ngisho izingane engazona ezakhe, because zikhona siphila nazo, khona ezaSathane, khona izelo uzosebenzela isitha vele, zisuka kwi-dark kingdom straight zizosebenza la, because ziyazi ukuthi khona ezisuka kwi-kingdom yaNkulunkulu zizosebenza. So konke kuzosebenza kusebenzele ukuluthekisa wena soul eyakhiwe ngomhlabathi. Kunenzalo yesifazane, kunenzalo yenyoka, bese kube inzalo yesilisa. Lenzalo yesifazane ilevele ekhaya ezulwini, ongavelanga ngomuntu wesifazane kodwa uvele njengoJesu. Akavela akudingeka ukuthi kube khona umuntu wesilisa ukuze abe khona. Okuyizona zonke izithunywa zikaNkulunkulu ezizela emhlabeni. Thola ukuthi ukuzalwa kwazo bekuhlukile nje. Thola ukuthi lengane yazalwa mhlawumbe prematurely noma kwakuthiwa ayibonakala ingane yakhe eswini noma kube nje. NjengoJesu wazalwa umuntu wesilisa engekho. Uyibuza kanjani? Abese kuba inzalo ke yenyoka ke. Lesi siphihli ezizalwa izingane ama-teenager njengamanje. Lesi siphihli ezizalwa bakuhlangene umuntu osuke lapha emanzini eyimemedi ahlangane nomuntu uqobe. Lezi iphihli zonke lezi zinto lezi eseyigcwele la emhlabeni, lezi ingane ezihluphayo. Lezi ingane ezishaya abazali, ingane ezidlwengula abazali, ingane ezenza zonke lezi zinto, especially lama 2000. Kuyazala manje kuna 9 years. Mhlola muni loyo. Kuningi abantu baNkulunkulu okwenzakala lapha emhlabeni. Kuningi konakele ngendlela esimanga kakhulu futhi. Kodwa kudinga ukuthi sibuyele enkosini ngaso sonke isikhathi, sizondle ngezwi lakhe, senze njalo intando yakhe ngokusizwa nangokuthanda inkosi uMdali wezulu nomhlaba ngegama lika Jesu. So zikhona zonke izithunywa uNkulunkulu ubiza bonke. Uthi wozani. Ningaboni besebenza lapha ku TV beniluthekise khona nani nizoluka njengabo, nizokwenza njengabo, nibone ukuthi ingoba vele bazele lokho kuzosebenza. Bazele lokho wabosomizi ukuzosebenza baspread ama-spirit obutabane. Bazele lokho uzospread ama-spirit obungqingili. Bazele lokho uzospread ama-spirit ometuse ukuthi uluke ekhanda kanti ufaka ama-extension ubhiza ufaka inyoka ekhanda. Bazele lokho buzonke ama-actor ama-actresses agcwele umoya obungoma njengamanje, so that kuzothi ubuka lapha lolu lahlelo lolu yini kuthiwa yini not uthando nesithembu. Khona lolu hlelo lodlala kuMoja, is it Moja Love?
lo baba lo oneyitabane, amakhosikazi itabane bawu-5 bawu-7, I'm not sure. Bayizangoma bonke naye uyisangoma. So wena ubhizi ubukana naleyo show. Uyayibuka leyo show. Uyayibuka leyo show uthi lo baba ukuthi nokuthi ubhizi uyayibuka lento, uyayibuka lento nawe ngelinye ilanga le-spirit sizokuvakashela afike ugogo akaze ngicela ungenzele itiye. Bese hamba kubantu abanamanga babuza ukuthi yini itiye bese bethi hayi gogo akufuna ukuthi uhlaba nje imbuzi. Bashe phansi komashonisa uyihlaba imbuzi kanti usukhanda i-covenant isivumelwano nale mimoya le ezophinda ibuye nangakusasa ilifune leti nangakusasa kuthiwa unkosi yami soma asanelanga asidelanga ubuhlabela imbuzi eyodwa hawu sibabili nje yahlaba ezu2 manje hawu uphinde futhi uthi anginamsebenzi bazokuprovide ngomsebenzi yazi umuntu utata wethu nje umbuye i-testimony yakhe izolo uke wathi wangena kwi-covenant naye ehlabela amadlozi efika ugogo wakhe ethi ufuna itiye nani uthi wathi sengenile kule covenant uthi babuya futhi kwesibili uthi wabatshela ukuthi anginamsebenzi angisebenzi uthi in 3 months umsebenzi bamnikeza nangampela bese bemnikile umsebenzi hayi wakwazi ukuthi abahlabeleke belibe becelile because bazokutshela ukuthi hey lalela wena usinikezile umsebenzi awusahlabele ngani. Maningi ama-covenant akhona, ziningi izinto ezenzakalayo, kuningi ukulutheka, kuningi ukulahleka, kuningi ubutha, kuningi ubumnyama. But asifuneni ukukhanya, ngoba ukukhanya kunokuphila okuphakathi. Ubumnyama bunokufa okuphakathi. So bantu baNkulunkulu, ezinkulu ezimnandi izindaba zombuso wezulu zithi bantu phindukani. Ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengo nesinde sinibhabhadise ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. So umbuzo uthi le ntando kaNkulunkulu kumele yenziwe iyini? Ufunani Jehova kithi? Sifunda nje incwadi eDuteronomy chapter 10 verse 12. Ofundeka kanje. Manje ke Israyeli uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe. Number 1, ufuna ukuthi simesabe. Uyakwazi ukusaba ukuthi into enjani. Uyakwazi ukuthi mawusaba umuntu awuyithinta into yakhe, awuyiloko ukuthi ha ngibisaba kabi ubaba, ha iplate la baba ngiyongisaba ngisho ukuliwasha ngoba mela waphansi wema. Yo ngimsaba kabi inkosi yami iboss yami ngilenze nje iphutho lokuthi ngibelethe hawe manginisaba. uNkulunkulu ke naye ufuna ukwesatshwa. Ufuna ukuthi mawukhuleka uguqe. Ufuna ukuthi mawuza kuye uzihlambulule. Ufuna ukuthi mawuza kuye ucace. Yabona indlela esivaluesha ngayo izinto zalapha emhlabeni. Ufuna the same value uNkulunkulu. You value umsebenzi wakho ufika early. Ufuna ukuthi uvaluishe nokuya enkonzweni ufike early as much as you value zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni naye ufuna ukuthi umvaluishe as much as you value umyeni wakho unkosikazi uyamguqela noNkulunkulu ufuna that type of value kubantwana bakhe. You value unkosikazi wakho awumfebeli uyamkhothamela noNkulunkulu ufuna leyo value ukuthi uNkulunkulu ungamfebeli ngokuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Ufuna usimesaba abantu baNkulunkulu. Thanda lokho baba hlala ekhaya. Uhambe ngezindlela zakhe zonke. uNkulunkulu esiyaleza ukuthi masihambe kanjani, siphile kanjani, sidle kanjani, sigqoke kanjani, sikhulume kanjani. Ufuna sihambe ngezindlela zakhe and uKristu wafela lapha emhlabeni waziveza izindlela zikaNkulunkulu ukuthi ziziphi. Izindlela zokulunga, izindlela zothando because uthando lusibekela inqoba yezono. It's the main rule. Iwona mthetho omkhulu okhona lapha emhlabeni. Umthetho wani? Wothando. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. And uma umthanda umuntu uyazi ukuthi wenza kanjani, uyamcheka njalo. Hawu Nkosi yami isithando sami right namhlanje. Busudlile mawukuthi ingane yakho hawu Nkosi yami emini unjani ntambama ufuna ukuthi simthande kanjalo. Sihambe ngezindlela zakhe zonke uNkulunkulu. Methi gqoka kanje ugqoke kanjalo. Methi wesifazana angagqoki ibhluku ungagqoki ibhluku. Athi hayi ungafaka amacici ungahlobi ngengaphandle ungafaka imakeup ungafaka izinkopho ungafaka imazinyo ungagaqi. Methi ungakwenza ukuthi ungafaka manecklace ungagundi ikhanda lakho. Ufuna zonke lezo zinto hamba ngeindlela zakhe. Umuntu esisi ungagqoki isikhindi ugqoka ibhluku elide zotha. Ufuna senze njalo, ufuna senze njalo. Athi ngikhonze ngosuku leSabatha ulingcwelise. Ulikhumbule. Qaphela ukubukayo ngalo, qaphela okwenzayo, qaphela ukuhamba kwakho, qaphela ukuzindla kwakho, qaphela zonke izinto. uKristu wafika waliveza lonke lolu thando. Ufuna sihambe ngalo.
athi uNkulunkulu umthande. Ufuna umthande ingqondo yakho yonke, emini uhlezi ucabanga ukuthi Nkosi ngingakwenzelani, njengoba u-Enoch wayenza. Wayevuka ekuseni njalo ethi Nkosi ngingakwenzelani namhlanje, yini engakuthokozisa? Ngabe ukuyokusiza abantu? Ngabe ukuyovangela? Ngabe ukukhulekela abantu? Ngabe ukwenzani Nkosi? Umthande ngamandla akho onke, iy'khwepha zakho. If ubiza ukuthi uyosiza loya mndeni loyana, ufike ucente lapha ngoba loya gogo uhlala yedwa, shona khona. Ngale nkathi ethi Inkosi ikubusise, lo gogo uzokhazimulisa uNkulunkulu ngamandla akho wena owasebenzisile ukuze ukwazi ukuthi wenze zonke lezi zinto. Athi umthando umphefumulo wakho, unganikeli umphefumulo wakho ebubini nasebugcweleni besono esigcwele lapha emhlabeni, kodwa unikele kuJehova umdali wezulu nomhlaba, ukhonze yena yedwa. Kuyabonakala-ke ukuthi umphefumulo womuntu usukukephi ngezenzo zakhe azenzayo lapha emhlabeni. If umphefumulo wakho usey'ntweni zezwe, uyabonakala. If umphefumulo wakho kade wathunjwa, kade walahlwa, uyabonakala futhi. Athi umthande inhliziyo yakho yonke. Uyazi bantu baNkulunkulu la khona inhliziyo yakho, ila uba khona nawe. Athi umuntu noma esemsebenzini athi inhliziyo yami isesekhaya-ke manje, uba isidumbu le emsebenzini. Athi esenkonzweni athi inhliziyo yami isekhaya-ke manje, isho inhliziyo yami isey'nganeni zami. Yazi ulangazelela ukuthi ube lapho, uma ungathola i-opportunity nje ukuthi ushone khona, awe ma. So bantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu ufuna ukuthi simthande kanjalo, senze kanjalo. Asithi umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho. Umuntu uma umkhonza ngekuthanda kwakho, ngendlela yakho, ukucabanga kwakho, kodwa umkhonza ngendlela yakhe. Lento ifana noma ungena emzini womuntu, uma ukuthi isibongo sakhona kukwacela, angeke uze uqhamuke khona usuthi bo Khabazela, kanjani kacele? Kanjani? But kumele ubize isithakazelo sakhona, bengakuthiwa ngisho ukuthuka. So uNkulunkulu ufuna ukukhonza ngendlela yakhe, ufuna ukukhonza ngobungcwele, ufuna ukukhonza ugqoke okumhlophe, ufuna umkhonza ngemculo onikezwe nguye ukuthi uhlabelele, ngoba zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni zinama-spirit angcolile asisusa ebukhoneni baNkulunkulu. Okumele thina sikwenze, siqikelele ukuthi simcele uNkulunkulu ukuthi asibuyisele ebukhoneni bakhe ngaso sonke isikhathi, singadlali bonke ububi nobumnyama obugcwele babuso balelizwe. Bese ethi uNkulunkulu ugcina imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngalolo suku. Imiyalo kaJehova isimple-ke bantu baNkulunkulu. Imiso zakhe isimple. Imiyalo yakhe, Exodus 20. Cala nje sifunde wona bese-ke siyakhuleka. Imiyalelo eyishumi, Exodus chapter 20. uNkulunkulu wakhuluma onke lawa mazwi wathi, nginguJehova uNkulunkulu wakho, wakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yobuqila. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho uNkulunkulu nomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo, kepha ngibenzela umusa abazinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalelo yami. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova, ngokuba uliphatha ngeze akayikumiyeka. Khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho, kepha usuku lesikhombisa luwusuku lweSabatha lukaJehova. Awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Ngoba izinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku lweSabatha walungcwelisa. Yazisa uyihlo nonyoko izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho, ungafisi indlu yomakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye okomakhelwane wakho. Nkosi nje ubusise ifunda ezilala, ngelihle igama lenkosi uJesu manje siphathe. Amen. So bantu baNkulunkulu, ezinkulu ezimnandi izindaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu usondele. Mayenziwe njalo intando kaNkulunkulu. Intando yakhe sesitholile ukuthi ukumthanda, ukumesaba, ukumkhonza, nokugcina imiyalelo yakhe. Le miyalelo yakhe isiza thina, imiyalelo yakhe esihlengayo, isivikele ezonweni zonke zobubi zobutho obugcwele lapha emhlabeni.
Nkosi nje ibe nani niqinise niqondise nihlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye iy'nkundla zokuxhumana khona uTikTok Lihle Ithemba, Facebook Lihle Ithemba Mzobe, Instagram Lihle Ithemba Wendy with IE Mzobe. Nkosi ibe nani nibusise manje uze phakade. Amen.